Naglabas ti aldam, nagpaliw ti tawen, ngam biag mo isupay laan, kaanon tuayan, din ka pa nagpaliw, kaanon wawanan ti tiyempo, itang ti oras, itang ti tiyempo, apan ang talikod, dakas nga ramid mo, itaraw itang gayem ko, awan mabunggunang uray matagikwan, dayaw ke kinabaknan, no maawan mo ken mapukaw mo, pamati manapate, itang ti oras, itang ti tiyempo, apan ang talikod, dakas nga ramid mo, itaraw itang gayem ko. Naglabas ti aldam, nagpaliw ti tawen, ngam biag mo isupay laan, kaanon tuayan, din ka pa nagbalik, kaanon wawanan ti tiyempo, itang ti oras, itang ti tiyempo, apan ang talikod, dakas nga ramid mo, itaraw itang gayem ko, apan ang talikod, dakas nga ramid mo, itaraw itang gayem ko. Welcome to my YouTube channel. I can't seem to look away. When naramatyon mo gamit gayang-gayang ko, uray na taraki. When naramatyon mo gamit gayang-gayang ko,
kanya. Iti kaawan mo, awan ser-ser biday to'y biyag. Ginugor ko't oras, anak ginom iti ara. Tanong mabarte ka, sikat ay malipata, ngem no mausawa na. Sika manentay awagak. Nakas ang biyag ko, tinted mo ang anak ama. Tapag-aragsa ka, unay no masaktan na. Di mo pinanunot, tuin pa ay kung ngayatin, sukat nakti sa bali. Ket siyak tay inka inwaksi. Anda inak na sabat, umakit ngem nalapsat. Inis ma, kikimit ma, nagtibayo to'y kaungat. No tilang tinet pauli, ipamaginawang sexy. At ang wensan P60, kung ay na kailan makagargari. Umakit nga agpaiso, napig sa pailatin na babato. Makaalino ti patong na, makaparuso pailatin nila. Agbabaketa, isut kun nada kanya. Uray manuy uyawenda, di damit rik na, tuy marik na. Kuno nga agbabaketa, di dangamin na mutiganas, di bakit akainayan aya. Agbabaketa, kuno nga agbabaketa, di dangamin na mutiganas, di bakit akainayan aya. Ipumbatol iti bakit, kaskala at tadlan. Awan sa pulin di kinasamit, arakot na and inage. Di bakit nasingsingpet, nabangbanglu awan mintis. Uray no kuri bet-bet, awan sa pulin minakinagaget. Dakilariro tay kunkunada, nga amoy lupa ti angot da. Di bakit akaromansa, nagpaituma ti ganas na. Agbabaketa, isut kunkunada kanya. Uray manuy uyawenda, di damit dik na, tuy marik na. Puno nga agbabaketa, di dangamin na mutiganas, di bakit akainayan aya.
Tol iti bakit kaskala at daglangi awan sa kulim ti kinasam arakod na inage di bakit nasingsingpet nabangbang awan mintis kuray kuri bet awan sa kulim ni nakinabagit dakilariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da di bakit akarumansa nagpay ganas na agbabaketa isukon kunada kanya uray manuy uyawen da di damer na tuy marit na Nunga babaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan ayat di dangamin na mutiganas di bakit akainayan ayat Denggan nyo, tuy kantat, panggep ti paspasama dagiti galat ken sursuro na permi analaan paspasagit ken inapal ginura ken inapa awan pulos ti babainda iposta bay ta Facebook da tay tao analaing unay amaki apa isuda no uwa tay awan putno agagayem na tay tao analaing asuma uting iwat na isuday ta tay parabitab chismos at kalsada tay tao abyangot agsisiim ti obrana tay garaw ken tignay mo isut sang kasipot na kuraen na ka abigla-bigla uray awan gap-gapuna isuday tatay agbibisin at dadakets nga apal na denggan nyo tuy kantat panggep ti paspasama dagiti galat ken sursuro na permi analaan paspasagit ken inapal ginura ken inapa awan pulos ti babainda iposta bay ta Facebook da tay tao analaing unay amaki apa isuda no uwa tay awan putno agagayem na tay tao analaing asuma uting iwat na isuday ta tay parabitab chismos at kalsada tay tao asadot kenawan no bubrana isuda kita day mang perperdi day tati libanganda
kaket gimura, iti daytoy akanta. Nalabit amay saka at dadakes nga apal na.
Inpatek ka rik na ken puso ngem sinayan mubiyag ko. Sinayang mo adu a sakripisyo. Jakman an ninamnaman akas tuy ti pagtingtan kasla di marakran napudno nga ayan-ayan no ragsak mo ti umatayo namin pinsan nga inka ingkolbo tuy gumaw gawawa puso mangipateken ka napudno no ragsak mo ti umadayo awanen ti mabaling ko. Lipaten kan ubiyag ko tawan kan tuy sidong ko. Inayat ka iti napuno inpatek ka rik na ken puso ngem sinayan mubiyag ko. Sinayang mo adu a sakripisyo. Jakman a ninamnaman akas tuy ti pagtingtan kasla di marakran napudno nga ayan-ayan no ragsak mo ti umadayo namin pinsan nga inka ingkolbo tuy gumaw gawawa puso mangipateken kat napudno no ragsak mo ti umadayo awanen ti mabaling ko. Lipaten kan ubiyag ko tawan kan tuy sidong ko. Lipaten kan ubiyag ko tawan kan tuy sidong ko. Daytoy kadin ti maudi apa nagkitatan taapay adi mo ipereng day tarupam sa inek sinsumbat mo awan mangeko atimek mo dudugem unay tuy puso italulwa
tuy barukong ko. Isardeng mo dayta sang sangit mo, denggek kat itiga po, tadi agtal na tuy nakem ko. Anyaman si banagin di sidir mo, uray na sakit tuy barukong ko, awatek awan mabalin ko. Kaslaan mo kun tigapwanan, nakurang kalaeng di pamuspusan, rigatem lang asya tahi masaktan, di mo mairwangan dayta sarita. Daytoy kadin ti maudi apa nagkitatan, taapay adi mo ipereng dayta rupam, sasainek tinsumbat mo, awan mangeko ati mek mo, dudugem unay tuy puso, italulwa ito'y barukong ko. Isardeng mo dayta sang sangit mo, denggek kat itiga po, tadi agtal na tuy nakem ko. Hanyaman ti banagin di sidir mo, uray na sakit tuy barukong ko, hawatek awan mabalin ko. Isardeng mo dayta sang sangit mo, denggek kat itiga po, tadi agtal na tuy nakem ko. Hanyaman ti banagin di sidir mo, uray na sakit tuy barukong ko, hawatek awan mabalin ko. Uray na sakit tuy barukong ko, hawatek awan mabalin ko. Sinaan lagi di naglabas, kalman alubong ka napnuan ragsa, kung nagnudi agpatingga, ngem na kun kaya palagin kukuna, lagita ikikita lunagin na tuirik na. Amang FM nagpaydo maaseg ka, padyanak adi ka ulos linipan, di ka ninagsit dito'y puso ken rikna. Apay nga ta adi ka malipatan, apay nga ta adi ka maadaywan, uray siya kay inka paspasaktan,
ka patyanak adi ka pulos linipan di ka nilaksid dito'y puso ken rigna apay nga ta adi ka malipatan apay nga ta adi ka maadaywan uray siya kay inka paspasantan uray ata sa bali nga ipang pangrunam apay nga ta adi ka
malipat. Nangipa ay tiragsak kaunggat. Ni ayat intalimeng tuy riknak. Wan sikat tidamo nga ayat. Ingganat mauyos tuy biyag. Nagbalin ka na paset kaniyak. Uray awan kan kasman marikerik na tibarat arakop mo kaniyak. Narigat iti manglipat iti damong ayat. Ayat nangipa ay kaniyak iti umuna aragsak. Ilagip mo jak malipat. Nangipa ay tiragsak kaunggat. Ni ayat intalimeng tuy riknak. Wan sikat tidamo nga ayat. Ingganat mauyos tuy biyag. Nagbalin ka na paset kaniyak. Uray awan kan kasman marikerik na tibarat arakop mo kaniyak. Narigat iti manglipat iti damong ayat. Ayat nangipay kaniyak iti umuna ragsak. Narigat iti manglipat iti damong ayat. Ayat nangipay kaniyak iti umuna aragsak. Iti umuna aragsak. Diyak mailadawan tuy riknak. Balalo nga ayat ti marikrik-nak sa anak mauma. Amang buy-buya ladawan. O ayat ko, saan ko amalapdan tuy riknak. Diyak magawidan tumrem aluluwak kaput ragsak. Anak paidugma agiyaman na palangawat mo kaniya. Awan makaartap kinaragsak. Ken kinaumbiti narikmat keksap aita. Awan patingganan
Aniyak aglaw-law ko, sikat ng tedmaris lubong ko. Sikat ng tedmaris lubong ko. Pinadas ko ti agbalin anatibker tapno ni ayata di maraka. Pinadas ko in sakripisyo tulbiyak ko awan pinanunod ko. No di si kalae na ipat patek ko.
Akut madaerang Napuris asaem Lep ang barukong ko Amang lemes Manggudas Tuy biyak ko Awanin baby ayah Anang balot na irun akawari ayah
tinakil tayo na ayaw.